Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibbati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga langgong kakasi, tayo mangod haagam Islam, amuin yawon masi-masi, timatayng hog, kimikita ang mga ka-TV-TVhan nila, iwan ang mga computers nila, yari na sapitan ng miyabot, hawak to pagpatumtum, programa sing guro na to kalasahan, program niya bunga si pag-iman, inshallah subhanahu wa ta'ala, mangmayan madawhat na to, in mga kabunga-bungahan ini, may nang siya magbunga, hakaboy na to inshallah subhanahu wa ta'ala. Guro na to kalasahan, minsan di na hati ko ipakila sa kakilahan na to ra, inshallah. Guro na to kalasahan, Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, guro na mo Mahad Moral Islami, salita siya in Assistant Director si Mahad Moral Al-Islami. Wala tafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila sawa'is sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan linnasi jami'a wa hidayatan lahum ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo may abot hakabiaksahan sing kita niyo magpatumtum kawaunta niyo ring akalam si mahasud si mahatinggi labi aula kawaunta niyo daing ha hadis sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, in masi-masi pia pangadi taniyo, wala pa kita niyo nakalalaton di nga pangadian, bunga sim pag-iman. Ba't sabab kal na, karunahan na to ini, lagi-lagi, imasa na to ini, nakawidda di nga masa nakauna. Sabab kal na yari nakita niyo hamasa siya taud-taud manusia hababaw singgumi. Na mga tuan, in pangadian taniyo at kita niyo hakisya hasal sila sinamuk tao piyag tabarro niya in kabuhi niya iwan sing kamatay niya, lagi-lagi piyagtabarro niya, in hulas sangsa niya, in usahan niya, in panghianon niya, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inyad to mga tuwan, alamat bunga sim pag-iman. In pangasuburid to, may ta niya piyagtabarro. Sabab mga tuwan, aun pamaugbog niya,
aun biabagbukan niya, sarta aun piangangandulan niya. Tiyanto niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, bang magdihil karayawan, bang magdihil tungbas yatawa karayawan, dahil diha dunya sambil paadlaw akhirat. Sarta mga tuan, timangkis siya ring habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hapalman niya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, mga kamu anak kapu sin Adam, fala taghurrannakumul hayatud dunya, ay kamu matipu sing kabuhi dunya ini. Ayaw makatipu kaniyo, ayaw makasasaw kaniyo in kabuhi ha dunya ini. Dahil nga sa wabiyad to mga tuan, ang pasyari matipu sing kabuhi ha dunya ini, piag us niya, piag tabarlo in kabuhi niya, in pangalta niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala, tiyanto niya, in tutungbasan, bang di nahitumbas kaniya rihal babaw sing gumini, bang mayan madawhat niya in tutungbasan hadlaw kana. Tiang kisan niya in katitipuhan, tiang kisan niya in katan mangdahi pamalawa impahala, sabab halawm sin pamarat saya niya, halawm sin pamaugbog niya, tiyanto niya in pangandulan sa bunal-bunal, di ka pangandulan inalta, di ka pangandulan inusaha, sarawa subay in alta iwan sin usaha, hipangandul pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabiat tu mga tuan, tiang kisan niya emparman si mahatunggi, fala taghurrannakumul hayatud dunya, ayaw kamu matipu sing katitipuhan yari hababaw sing gumini, mahinang sabab impanipuyan, di na kamu magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, palman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sa bunal tuud palman sin Allah Ta'ala, in syaitan, hapag nakuraan sin Iblis laknatullahi alayh, jimanji kaniyo. Janjian kamu, tuy kuno yan mga tuan, bang kita niuri mapatung, bang natu di taliun marayaw, yari kita niyo biyaitaan si mahatut si mahatinggi in syaitan, napag nakuraan sin Iblis, piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, janjian kamu, janjian im manusia, baitaan im manusia, unim baita niya manusia, tiun sin Iblis im baitaan niya, unim baitaan niya iban janjing, dayahan, mataud sin, mataud kabun, mataud pangalta. Unin ni baita niya, ya'idukumul faqr. Tangkis kamu ring hakamiskin. Yung mga kamurayahan, tangkis kamu ring hakamiskin. Yung mga kamu mataud pangalta, tangkis kamu ring hakamiskin. Uno yan mga tuwanin natin yan. Ayaw kamu magsarak ka. Ayaw kamu mangdihil. Ayaw kamu manabang. Hakya sisigpitan. Lagi-lagi ayaw kamu mangdihil jakat. Kuno yan. Amuan imbayta. Sin syaitan, janjian niya yung mga tao taga-alta. Ay kamu magmura sin alta niyo.
ang pakamuri mamiskin. Ang panay sabay tanim miskin, asalda sila miskin. Unin hibay tahan miskin. Bukunin hibay ta ni hamiskin, ang pakamu mamiskin sa pag-usaha kamu ang pakamu isa magkarayahan. Indua ini mga tuan. Janji an sin syaitan sin janji. Bukun bundal. Ibang misan bundal in janji sin syaitan. Di siya man jari bundalun. Sabab syaitan siya. Turayan mga tuan. Ang janji sin Allah Ta'ala amot tim bundal. Wa'adakum wa'dal haq. Inna Allah wa'adakum wa'dal haq. In Allah subhanahu wa ta'ala in janji ni akan yung janji bunda. Ang janji sin syaitan wairun bunda. Tingkuno janjian niya baitaan ni mga taurayahan, baitaan ni mga tautaka alta ay kamu magmura, mamiskin kamu. Ang janji sin Allah Ta'ala bukun mamiskin. Gantian. Kaya sabihan, yarin hadis, Qudsi. Sabda sin junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tungod parayahan. Ma min yawmin wairun adlaw ibandum malaingkan yaun aun daakun sinallahu ta'ala malaikat inda akun sinallahu ta'ala malaikat aun daakun madtu parayahan dua indayahan na bahagi nagdua aun malaikat da akun sin Tuhan madtu parayahan. Iniagad niya janji sin Tuhan. Nah, unin malaikat yan. Madtu malaikat. Dum adlaw rumua. Malaikat sin dum. Malaikat sin adlaw. Madtu pataurayahan. Amin iagad niya in janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pamung si malaikat yan hataurayahan yan. Allahumma ti mumpikan khalafa. Manghindua ay malaikat ini hataurayahan in iagad niya janji sin Allah Ta'ala sabab tiyan tunen janji sin Allah Ta'ala wa'dal haq. Bunnalin janji. Nah, uno yan tuan. Allahumma ti mumpikan halafa. Yan doa si malaikat. Bukon na siya hindi mo siya duaahan siya si malaikat. Dum iban adlaw. Ang paindua si malaikat tay mangud na mo pag-arama. Tay maunsad siya sin Tuhan. Wairuun dua si malaikat hindi tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada punid dua na to. Aun tayo maun, aun di. Ampain dua si malaikat tayo maun sadya si mahatsut si mahating. Na magparwa kita ni Tuhan. Jakpatin taurayahan kiarwahan si malaikat. Hari na siya rumwa. Ubus na yung parakala. Diwaan na siya si malaikat, indua si malaikat tayma. Naunin doa kaniya. O Tuhan na mo, indua si malaikat. Amin ipon mo. Miyagad sing kabayaan mo. Piyagmurabbal niya, piyagmuran niya, inalta niya. Pakabayaan mo. Impiyagmuran niya, ganti. At tulad nga sabab yan, intaon nagsarak ka, intaon na nabang,
intaon ang dihin, intaon nagjakat, wala nalawain sin niya riyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuyag to, misaning kita manusia ibang manusia, bang kaurihilan si manusia, giyantian indihil mo, inkuyag mo, labi makakuyag, in garantian, in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagrikumin yung malaikat, pangayo niya ruwa, utuhan na mo, inipon mo, piyagmura niya, inalta niya, impikilan niya, inpagdaya niya, wala na lupas, impikilan niya, iningat niya, inalta niya, wala na lupas sa piyagmura niya, ganti. Turayan Tuhan, sa lingkat-lingkat dua. Wala na kau na nga mangdurwa. Mahaba pungot, nagjujuba, nagkukupya, way na kau nangawahad to. Hakutika. Injanji sinallahu ta'ala, iagad mo, yadto kau nakalamud harwa. Bukon ordinarin, way tamaktauk-tuk pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo akay mo. Jackpot in taurayahan. Wayroon naraak madto pamiskin hawiyad tun dagbus. Taurayahan sadya. Allahumma ati mumpikan halapa. O Tuhan na mo, amin ipon mo yaon nagmura siya. Yagad niya ang kabayaan mo, ganti. Usog marayaw. Bang usog. Babae marayaw bang babae? Na adapun amun taurayahan wala niya iyaga din janji sinallahu ta'ala, wala niya piyagmura bat in natali niya bang niya piyagmura bang niya piyang dihil kaya ragdagan nayari tuan aw ni sabda akong sintuhan maun malaikat kaniya rumadlaw dumo aray sab unin dua hataw yan. Amin kuriput siya nikmat dihil kanya sintuhan. Isa-isahun niya sadya. Allahumma ti mumsikan talapa. Hindua si malaikat pataw yan. Utuhan na mo. Amin ipon mo kiarihilan mo nikmat. Kaya nugharaan mo labiri nga kaibanan. Di siya mabaya. Magnapaka. Di siya mabaya. Magmura, mangdihin. Talapa. Iran na. Na ay kautuhan mayno-ino. Yaunin alta mo. Wala nagmayno sin alta mo. Dum auditon mo magtataod. Ti mataod din kapital, ti mataod din untong. Hakutika. Diwahan kau si malaikat. Hasabab, sinwala mo iyaga din kabayaan sinallahu ta'ala. Impangatud tamataud sa wala naroon in rahmat iwan barakat. Hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuan. Na. Yan, inbaita ka to si mahasut si mahatinggi. Janjian kamu sin syaitan ay kamu magmura. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Nahadlaw susung mamuas na yung piyagmulkaan ini. Iniblis, mamuas na. Magsiksa man, mamuas na siya. Uninagin niya. Injanji cintuhan bunal. Injanji ko kanibukun bunal, iagad niyo ka. Kung wala niyo iagad injanji sin Allah Ta'ala. Fala talumuni. Ay niyo ako blima. Tuy kuno. Sabab magblame na yung tao. Mabaya siya magmura, maba siya magsarakka, maba siya magjakat, hiyawiran simpyak mumulkaan. Namamayta na siya. Fala talumuni walumu ampusakum. Ay no ako blima, sa emblemon niyo, waran niyo.
tayo tuloy magpablim. Sabab saitan siya. Way ron hindi makaingat sa saitan. Way papiaga anak kaya ingatan na aun saitan. Way pa siya si masangput kaya ingatan niya na aun saitan. Na mamuas in iblis. Ay niyo akulong na blima. Sa blima niyo imbaran niyo. Aun dyan di sintuhan ka niyo. Aun beta sintuhan ka niyo sa wala niyo iagad. Tayo mangu. Ya ido kumulpak. Janjian kamu habihat tindag ko. Uno pa. Sugpat sinya tu. Waya murukum bisu. Dakon pa kamu pamangi. Dakon pamangi mga tuan. Wayroon tuod syaitan mang daat pamarayaw. Bangkitan nyo, mangan nal marayaw. Umalup pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tuan. Nabiya na simbay tayo. Ang natu di pa dayaw ning pag-iman tanyo. Yung pangandul sinatay tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari na isab. Waya muruko. Daakun kamu. Isimang daak. Si syaitan. Harap pakain. Unin daakan niya. Bisu. Painangun marayaw. Painangun marayaw na bukun. Bisu. Painangun kau sininang mangi. Na atura. Imanu siya biyaw. Unin hinang. Kanabihaniwan karasulan ng hindwa sila. Rabbi najjini. O Tuhan namu, tangkisan kami. Dahil din. Dahil nga panasat sin syaitan. Sasatun kau sin pagdunya, sasatun kau sin kataan, diinisan sa sasatan. Aon Tuhan tatangkisan. Intatangkisan parman sin Allah Ta'ala wa'tasimu billahi. Panggayunggong sadya kamu pakabayaan sin Tuhan. Pangandul sadya kamu patuhan. Naiging pangandul. Pagsasat sin syaitan, wayroon dipin siya sin atay niya, way dipin siya sin akal niya, way dipin siya sin suara niya, di makadipin yung pito ang gautabaran niya. Sabab wala siya na practice sa kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala siya na da kabayaan si mahasud si mahatinggi. Ya murukum bisu. Way pariara akyat tunamangi. Nabiyadi nawang daakun na. Waya murukum bisu iwal pahsa. Daakun kamu pamangi iwan pahsa. Yung pahsa ini kamatauran. Da ako ninusog, pakadtuon pa babae. Da ako nin babae, pakadtuon pa usog. At turaya ning kahala na masating. Tayo mangud na muhakama. Uso-uson na to in waktu. In dunya ini, bukon paghulaan. Bang paghulaan, day na kita nurendi. Sa rawaktuan, pagtag-ipunan ini. Pagtanuman taniw rendi, pag-umahan taniw rendi sa kaula-ula. Di na to na mahampit na hindi kataan siya, dito na to hampit to na adlaw ka na ka na. Dahil nga sababian mga tuwan, hadis dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن كعب بن عياد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bunal-bunal tuudin tiap-tiap manusia, in tiap-tiap nabi iwan umat niya, aun tatandasan kanila. In tiap-tiap kanabihan, iwan karasulan, iwan sin miyagad kanila.
Aun tatandasan. Aun titistingan kanila. Labi lain ummat ini amunin ummat sa taud-taud malago mataud in tatandasan kanila. Uno yan mga tuan in tatandasan na ummat ini amunin alta. Nah. Bang wala duning kabayaan sin Allah Ta'ala alta yan nagmula mga tuan. Imaksud sin fitna rin di fitnatud dalal. Laungun kita sinalta nawang tuan laung muna malaung na yung tao magtuhan. Di na mabayain tao magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapinda na yung pagtag-ipon na pasin. Turain tuan, fitnatud dalal. Fitna rumatong di, laungun na siya sinalta niya. Laungun na siya singkakayaan niya. Turayan tuan. Narisad to siya mabaya malaung sa hasabab siniblis mang laung. Way ruuni dipinsya niya, way pangato niya. Tiyo da pang laung. Kapti ko no, inagi siniblis, hadlaw susungon. Ay no ako problema. Kaya ingatan niyo. Fala talumuni walumu anfusakum baran yung problema niyo. Fitnatud dalal. Alhahu, nasasaw na siya, naligap na siya, natipo na siya sinsin, an zikrillah, di na siya manumtum patuhan, intiw tumtum sa jasin, magpataod, magpadubol, dubulon pa indiw dubol. Naturayan mga tuwan. Na, uno pa, puasin fitnatud dalala, fitnatud dalal, uno pa. Syaghalahu 'anil qiyam bi ta'atillahi wa ibadati. Busy na siya. Unin nakabisi kaniya. Unin nakasasaw kaniya. Sin. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tayo mang nasasaw imbar kalaan manusia sin para kala sin wala na kaya tunay in kawajiban niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang masabutin sin in pangalta kuya kanin tao. Sabang masabutin Allah Subhanahu wa Ta'ala way nananamun sin tao kuya gaman astul. Ayan, tayo mangudna mo. Syaghalahu 'anil qiyami bi ta'atillahi wa ibadati. Nasasaw na siya. Pasalansin alta niya. Wala na kaya tindu. Wala na kaya tunay yung pagtaat patuhan iwang pagibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikato ansyahu ad-darul akhirah. Malupa na siya sinadlaw susungon amuad tim paghulaan marayaw. Nalupa na siya simpagsadyarahon pakubon. Hasabab simpit na sinsi. Tuyad to mga tuwan. Na, dahil nga sabab yad to, inambuk langgong tanyo yad to, piyagtabaro nin alta niya, piyagpautang, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pa siya kugdanan sinyad, wala tuan kiugdan. Sa kimugdan, yung panali niya, hasabab, wala siya naig, na maugbog, nangandula kabayaan sin Tuhan, hapal man sin Allah Ta'ala, wa'tasimu billahi, huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pangandun. Maulakum amun na malihala ka to. In sa rayaw-rayaw mamalihala.
In ama, di niya karawsan in anak niya palihalaon. Damit kanin anak, di niya karawsan in maas na palihalaon. Bang wala doon in kabayaan si mahasot si bahati. Dahil nga sabab yan, mga Tuhan, magkakunhan kita niyo biyaon. Habiyay tayo ito. Ni'mal maula. Sarayaw-rayaw magpalihala. Wa ni'man nasiriban, sarayaw-rayaw manabang hisiura. Allahu subhanahu wa ta'ala. Aray nga sabab yan. Piyagtabarro, sinlanggong taniw ito. In pangalta niya, tiyanto niya. In ganda. In tutungbasan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Maniyo tiyo da hindi hadlaw dunya. In sa lagu-lagu hadlaw kana-kana. Kaya sabi yan mga Tuhan, dungog ka mo singkis sa hamasa na kauna. Inamuk tau yaun, yanug haraan siya sinallahu ta'ala ni'mat. Kabun niya maluag. Lupa niya maluag. Inhalawm sin lupa niya yaun yung panghianum. Hikasin katanta. Lupa waitianum hikasinda. Lupa tarapanghianum tarasinda. Yanug haraan sinallahu ta'ala karayawan. Inhinang sintag lupa ini. Piyagtabarro niya pakabayaan sinallahu ta'ala. Ingkari niya nagtabarro pakabayaan sinallahu ta'ala. Ingkatan mahampit niya, halupa niya, iwan hakabun niya. Biyahari niya nagtu. Inalta niya, halupa, iwan sinalta niya, ha panghianum. Biyahari niya nagtu. Hangkabahari ala nafsihi wa ahlis. Krismun ala nafsihi wa ahli. Hangkabahari pabaran niya. Iwan pa ahli niya. Bahari hikarwa. Alal masakina wal pukara. Ha mga tao miskin, iwan ha mga tao barhadat. Hikatung kabahari alal ummal. Hikatung kabahari sinalta niya ha mga tao naghihinang halawom. Iwan sin kakukunahan halawom sin lupa niya, iwan sin pangyanum niya. Amo na tutuan in practice niya, hatiap-tiap magharbis siya, bahari niya magtuin alta. Iyan ughara kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyanto niya bang niya agaron in pangandul kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala amuad tuin sarayaw-rayaw kawhi dunya sambil paadlaw akhirat. Amunad tu mga tuan. Sumakali. Miyabuting gantaan. Nawapat. Inhid sim family. Amuin. Makapagbaya. Maas. Sin. Mga sila. Pagwapat mga tuan. Kiyo ganina nakapu niya. Yan pa sila nakaubos, nagparuli hamaas nila. Nag-ison-ison magtuwi. Inanakapu niya. Nabi wala nag-ison-ison magtuwi. Inamuin puunan sim family niya, anak niya. Impiag-isunan, laong niya. Maluway kita niyo si Mandal, hamaas na to. Way kita niyo nag-enjoy. Way rimayawin parasahan na to, sinintaod, sintianong taniyo, sinintaod, sinalta niya to, wala kita niyo rimayawin parasahan. Laong simbata bago yun, way kita niyo nag-enjoy. May tayo pag-enjoy yan. Di ka pag-enjoy yan in dunya, yan panakaw nag-enjoy, yan panakaw na sakit.
Yang panakaw nag-enjoy, yang panakaw nagtataw din problema. Sa kawa, impag-enjoy matan, impagparayaw parasahan, amin janji sin Allahu Ta'ala hadlaw kana-kana. Na, unim pamung sin mga panubo si Maas, nawapat man siya. Nabihaw lang na napindaman, naway na siya, iyon na tunyad to. Di na to na araruning kabayaan si Maas na to. Pakayon na to ipagparayaw parasahan. Aming bahagi on magto. Inalta di na. Labi aw lari na palamurun in bahagian si miskin. Aturayan mga tuan. Sa kawa, hamiting sin sila maglanggong ngadto. Aon hambuok di mabaya. Suway lang niya agarun na to da inbin ka to, inwasiya ka to si Maas na to sabab amwad to ini karayaw. Sa isa dera, in majority di mabaya. Hakahaw puan tuanin na akada majority. Biya na sin sistema biyaon. Majority decision. The rules of majority. Amuyad to. Sakani, in majority, amuin wala kimugdan. In hambu kamot tingkugdan, wala nakad. Nayari tuan imbayta sin Allahu Ta'ala. Hasuratul Kalam. Unin hinang nila. Di na to nalong ni Agaron inuno si Maas na to. Na, pagkali nila Agaron, kanila nakatantaan, kiyukan na sila. Magharbi, sininangon nila, sabab naabot na yung paguno. Naampa sila magtuo. Konsum lang niya, kadtuon na to inuno. Hadlaw biya ini, magharbis kita niyo, sa rawa hipos. Di na to, Allah yadkulan na halyaw ma'alaykum miskin. Di na to na palamurun, impialamud si Maas na to, pangaram na to na kaniya, pagkasya way na yung sistema niya. Ang pa yung sistema yarad sinama niya, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-abot sin waktu, miyad na sila. Palamma ra'awha, qalu inna ladallun. Ito na sila harap pamin ula nila yun. Aming kabun nila. Yan turito yung katas, ginis babarapa, sintiano, hikasi. Qalu inna ladallun. Maray kita nyo na nung nalalawang, ba't bukon na yun amo? Ito kuno yan. Inagi sinamin takapikilan niya, tubukon kita niulaw na lawong, bal nahnu mahrumun. Way kita niulaw na nalawong, amurayaon. So makawa, wala na to sadya, iyaga din kabayaan si Maas na to. Inagi si majority na lawong bakita niyo, abo ko na mo. Piaratungan sintuhan sindu, mawakto natutog sila. Nasunog. Impangyanom. Nasunog yung pangyanom na pakpakin, way roon mahampit. Hang sulagunon. Turayan mga tuhan. Na, impamong si mga kaiwanan na laong niya. Wala kita nyo na laong. Amo na yaunin lokal. Sa, wala na to sadya iyaradin, bayta si Maas tani. Na, yan pa sila, nangayo doa patuhan. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. O Tuhan naman, naanyaya na mo yung baran naman. Na mga tuhan liit. Naliit na sila na ngayon. Nasusunog na, nadidestroy na, nalangkat na. Way na.
Yan pa sila ito nakapamung simbihan, tuubos na rin na di na makaya singkain at tagna. Naunin hinang nila. Faakbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Nagblame na pa kaniya. Dahil nga sabab yan, yung pag-blame, yung pag-taksil, way na halulay problema. Amin blimon mo nyaon, taksilon mo nyaon, wala nakahalulay problema sa gaman nagganap problema. Faakbala ba'duhum ala ba'din yatalawam. Pangyalong na iagad nyo rin kam. Nung sinadto. Di sa mabihan. Naubos na. At turayan mga tuwan. Nalubo na. Nasunog na. Way ng pangyanom, di nakahampitan. Uno'y sabab, wala iara ding kabayaan si maas nila. Ang pangkabayaan si maas nila, muna tinding Allah subhanahu wa ta'ala. Matawod pangadyan di, mga taymangod na muha ka Islam. Masanato ini pag-imanin na kulang. Di pagadata ni maas. Pasaluton ni maas na kaniya, sa ukat matasim pangadyi niya. Di niya na konsulton. Sali yung mga maas niya patay na, rin niya namin sa nasubuhon. Ito yan mga tuwan. Sanda kumani baita. Akarun na ibandi, baita yung maas mo. Konsulta yung maas mo. Naini ni mga tuwan, nangayo na sila patuan. Asa Rabbuna an yubaddilana khairan minha inna ila Rabbina raqibun. Way na mga tuwan. Ubus na yung parakala na tikmo. In sabab sadya, wala nila iyaga ding kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan tayo mangud na muharama. Balis kwaton na ito yung kahalan na ito. Humarap kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na matawang yung kasusahan si Manu si Hababaw singgumini. Hamasa na ito ini. Apabila manusia di sila maun pabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sababian mga tuan, aun baita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, an Amr ibn Murrah al-Juhani radiyallahu an, qala, ja'a rajulun إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان فممن أنا فقال صلى الله عليه وسلم إن شبدت الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رواه أحمد. Di matong sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di matong inabukusog maun kaniya. Ang panamong inabukusog ini, inapamong niya, Rasulullah inaku, naglapal ako sin sahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa annaka Rasulullah. Iagad ko inda akan, tiyang kisan kulyangan. Salta, siyang bahayang ko, insang bahayang 5 waktu. Damikyan, piyo asa ko, impo asa.
bulan Ramadan. Hatulan. Demikian aun alta-alta ko yanugara sinallahu ta'ala ka ko piyag tabarru ko bang maabutin pagjajakat yanugara ka ko sinallahu ta'ala inalta bang maabutin pagjajakat tukbalan ko jakat hakabayaan magad hakabayaan sinallahu ta'ala. Haunu akulong na rin. Makala sallallahu alaihi wasallam, man mata ala haja, hisiyusin abutan sing kamatay, inna sabut yadto bukan niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ma'an nabiyin. Yung kaaunan niya, makapag-agad sila. Paghula, iwan sing kanabihan. Uno yan mga tuwan. Umbul hambu uksurga. Ma'an nabiyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Sa aun kondisyon na arhulan. Sa lugay niya, malam ya'akul walidain. Sa lugay niya, ri manguntara, ri magmaksiyat, ay na niya, iwan nama niya. Mataw dama, mataw din na nagkasususahan na. Di magadda ta anak. Di magadda ta ina iwan ama. Di da maulong ama, di da maulong ina. Turan yun mga tuan. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, betan, hisiusin mawapat hawihat tindagbus. Uno yan tuan. Lamud siya mga nasabut, ma'an nabiyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Damikian mga tuan. Aung pawaita, sim mga magkakabtangan, hikmah. Hantara sing guru ibang murid. Hantara sin nakura iwan sin tindu. Inagi sin guru ha murid. Bang kau mabaya sing kalasahan kau sintuhan. Pajtanibul maharim wal ma'asi. Bang kau mabaya sing kalasahan kau sin Allah Ta'ala. Wasihat sing guru hamurid. Patumtum sin nakura. Mag-aarama para ayatnya. Pajtanibul maharim wal ma'asi. Layo kau, tangkis kau, iwan halik kau. Daing hakatan, hiaram sintuhan. Haram asiwi, tangkis na kau. Haram dakula, lawi-lawi na tangkis na kau. Wal ma'asi, iwan sin pagmaksiyat. Tangkis kau dengan pagmaksiyat. Amo yan mga tuan. Bang mo tiangkisan in biad turagbus, tiangkisan min haram, tiangkisan min maksiat, tatawangan dakula kayo. Ito yung mga tuan. Bang kau timangkis na ring haram, haram dakula iwan, haram siwi-siwi iwan dakula, tatawangan dakula na. Damikian. Bangkau timangkis dengan maksiat siwi-siwi bandakula sa lagu-lagu tatawangan sa di tuan matay mataniw tatawangan din. Umar ibn al-Khattab nagparaman siya sundalo pahambuk kauman iwasiyatan niya piatumtuman. Inagin niya na ingkamu yan magjaga. Magjaga, magprotek,
haraya. Sarawa, suwain labi jarahan niyo, iwan labi majara kamu, dahil nga katanyad to, majara kamu hapag maksiat. Iwan majara kamu haram. Misan mo na jarahan, nag-security na kau. Pag imbaran mo nag-security, wukon kau security, way security mo nga haram, way security mo nga pagmaksiat, double da ang kanya. Dahil nga sabihan ito mga tuwan, amot timbeta ka to, na hisiw-siwin tao, kaya tangkisan na indwayad to, siya na in tao, maadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Timangkis siya rin haram, timangkis siya rin maksiat, siya na in tao, maadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila in tao yan, maadat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, la, maig na rin kaniya. Imangi, in siya yan, maadat dahil sa papagkahid niya. Amo yan, yung kagunahan na to, ama siya na to ini. Ikatukis sa mga tuwan. Kisara si Muri Diwan Guru. Nasakit man yung guru niya. Bisita si Muri din guru. Inagi niya guru niya. Aw sini wasihati ako. Hinagi sini guru niya kaniya. Pima usika. Uno ni kawasihat ko kay mo. Hinagi niya. Wasihati ako. Aun sin ko yaon. Nakataod di nga katan. Akaw man na mo, matawad sin ko. Wasihati ako tungod pa sin ko. Natawalaw niya, hiwayta ko na kayo min tungod sin ko. Kaysa, bangong niya kabayaan, tayo maayin sin ko. Ikaw ni magbaya-baya. Hikarwa, tayo mainsin ko ini, dihilan pa mga uno. Na, inagi sinod, tayo maun ko. Kala na, tayo maun ko na. Pag tayo ma niya, unin hinang niya, pag tayo ma niya ini, hikadto niya patao. Amuin na anyaya sinnet tawid. Pag-ingat niya kiyadto, bihadto yung pag-distribute sin tawid to, singuro niya, yarhamukallah. Di mo ana siya. Kaya ulungan kau sin Allah Ta'ala. May tayad to, rimo asya riyad to ragbos. Sa bunnal, lakad alanta minna kuluban kasya. Wa abkaita lana fis salihina jikran wa syukra. Ngunit na niya, kaya ulungan kau sin Allah Ta'ala. Sa bunnal tuod, napalunok mo daing kamo. In pangatayan batu, pangatayan basi. Napanunok mo in pangatayan. Napalunok mo in pangatayan matuwas. Matuwas parang bato. Yung bato magmutik-tikon. Kumatingog. Imbasi bang mutik-tikon, kumagingkol da. Ampay na tayo hindi sa napalunok sintaw yan din. May ta, kaya tukbal niya, inalta, patagdap.
Hikalunok pangatayan. Dahil nga sa babian mga tuan. Intaw magada kabayaan sinallahu ta'ala malunok pangatayan. Intaw rin magada kabayaan sinallahu ta'ala matuwat na imbati. Puno ni bansin batu lawin tugas sinatay niya. Ngunok pa yung kiyabayta niya. Wa abkay talana. Kaya tao mo kamo. Salihin. Kaya tao mo kami. Kaya tauan mo kami. Natao mo kami. Pamanga tao marayaw. Panumtum pa Allahu Ta'ala. Iban pagsukur pamahasut si bahatinggi. Amasa na ito yung mga tuwan. Nagsukurin tao pa tao. Nanumtumin tao pa tao. Sinuay tumtumun nila kataan. Suway pagsukuri ang panumtum pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na murah-murahan mga tayo mangod na mo. Makakakita niyo pangadyan. Ang mga kiatukbal na mo kanyo. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Bangman pia pagbarakat sinallahu Subhanahu wa Ta'ala. In ayat. Iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiatukbal sin kami haruman ini. Pamanga tayo mangod na mo. Yari hakasukan. Sambil hakalayuan. Murah-murahan. Yan ugaraan kamukataan, ibansing kami, mga tayo mangud niyo, pangayon na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangman yan ughara kato tanyo, yung karidaan niya, makawa na to yung karidaan niya rin diha dunya, sambil maluto tanyo paadlaw ka na, nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala, at tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minallazina yastami'una al-qawla, فيتبعون أحسنه اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.